joma tika winyo wa ko Kenya joma tika neno wa mana ye Lutena Chule mi chambo go university ene lutela fa Lutena Chule mi chambo go university ne matin ene ni ne mi ario ko yu mala wo ma wo beru kwere donc ne matin wa tika wa ko la ditwa Gino the champion mo beru ke wala wo yu mo beru la wo ne donc tin ne matin ne wa tam ne beru kwale wa do en wa do dang ma be la ditwa jure mo do ke Apoy matek Northern Uganda and I won from me a SAP telokeni Acholi Student Association Chambogo and I yellow tina Acholi magin kwane Chambogo kany watika chuli maaka gagu watika chuli maaki noya chuli maaki kulu bade la mo Northern Uganda ko ngiti kany do alego ni lutua lutino ni te kany some of them peko mugu matino tino diogi lega na tibot wun lutela uno alego ni un pol kara woro bino Kampala kany passing by meneno lutino ni uno petek ka ibino dog gate unyo ibino bot lu puonye che waja ni amiro neno lutino ma kuman pa ibino iboko lok pitgi inyang peko gi bene unu ti gang kuja pe ungeo peke mano gi no kany ana bino la wo gino inviting an pian gino bedo gi program ma megi honoring invitation ma megi tina bino atika chel ketgi udo alego ni one wing nino moy ken kaki inviting in please bin kiri chento ni pe bin botgi bin lok kwetgi tamma ine be miyo ni ubi konyogi ubi tego chwingi awaka ma meggi tieni meneno lutela gi madon ka bino ka neno gi gang kwan kany do alego ni gino moy ken unyo lok moy ken ma itamo ni iromo konyo gi kwede please bini jambo go kany ilim lutini MP Amere Miket Gum MP Ukot Jona Mosgi MP Makmot won ki yer ufura yera meg Minister Beatrice Akori Minister Norbert Mao ubin i kiambo go kany ulim lutini wekumi koko gi mone matidi bene bot wu machalo an abino aloko pat ma mega udong pat ma meg wu la tela moy